Este mes rezaremos Dan ix-xahar nitolbu b'mod speċjali għas-sorijiet u għan-nisa konsagrati. sagrados, que sería la Iglesia X'kienet tkun il-Knisja mingħajr is-sorijiet u n-nisa lajċi konsagrati? Il-Knisja tistax tinftiem mingħajrhom. ellas. Animo a todas las consagradas Inqawwi qalb in-nisa kollha konsagrati biex jiddixxernu u jażlu l-aħjar toroq għall-missjoni tagħhom quddiem l-isfidi tad-dinja li fiha qed ngħixu. viviendo. Las exhorto a seguir trabajando Nitlobhom bil-ħerqa jkomplu jħabbirku biex ikollhom impatt fuq il-faqar, fuq l-emarġinati, fuq kull min hu mjassar mit-traffikanti. por los traficantes. Especialmente les pido Nitlobhom speċjalment li jkollhom impatt fuq dan. y recemos para U ejjew nitolbu biex juru sbuħija tal-imħabba u tal-ħniena ta' Alla bħala katekisti, teoloġi u gwidi spiritwali. los invito a luchar Nistedinhom ma jħallux lil min xi drabi jittrattom inġustament anki fil-Knisja. Iglesia Meta jaqdu tant li jiġu użati qishom il-sira kultant mill-irġiel tal-Knisja. servidumbre. Y a veces por Taqtawx qalbkom. Ħallu tjubija ta' Alla tkun magħrufa fil-ħidmiet apostoliċi li tagħmlu, imma fuq kollox bix-xhieda tal-konsagrazzjoni tagħkom. pero sobre todo a través del testimonio de consagración. Recemos por las mujeres religiosas Nitolbu għas-sorijiet u għan-nisa konsagrati, nirringrazzjawhom tal-missjoni u tal-kuraġġ tagħhom. Jalla jkomplu jfittxu tweġibiet ġodda għall-isfidi ta' żminijietna. Grazzi ta' dak li intom, Gracias por, ta' dak li tagħmlu u tal-mod ta' kif tagħmluh. por cómo lo hacen.